Mwaramutse muze. Mwaramutse. Namaki mufite. Neza kabayani. Turabona wahurutse mu bwatsi inka zarishije ziraryamye. Oye kabisa. Kandi ari muci. Washimye Imana yo mu ijuru kuko Imana yatugiriye neza. Habaye nijoro nyine ejo masaa 8 saa 9. Oya Imana ikora umurimo kabisa. Ikora umurimo ku manywa umugoroba tubona nijoro aduye aragiye. Aratoweka kabisa mu gitondo tuzuka dushoreka turaza turaragira none dore zirabyagiye. Zimeze neza zarishije. Abana bakwiriye amarango n'abazehe bose bakwiriye hose ko barareba icyo Imana yakoze. Yego. Turashimye kabisa. Imana yakoze umurimo ukomeye cyane. Nukuvuga ko mwari mumaze igihe kingana iki mutari muhira? Twari tugize hafi amezi nka agera kuri 5 tutari muhira. Mutari muhira. Ariko uyu munsi mwahageze. Twahageze. Inka nazo zaguwe neza. Inka zahageze abasaza ko barazamuka. Ko baraja kureba imihana yabo uko yangiritse. Nabo ko barashima Imana kabisa cyane. Soko. Kera uricaye. Nta kibazo ndaguka. Ndahageze ungeze ahantu hari mu Barundi. Ahantu kwabageke niho nduhukiye. Ariko nashitse merewe neza cyane. Imana yakoze. Ugiye kunywa n'agatabi? Ahubwo reka ntumura agatabi ndumva nagize n'inyota. Imana yagize neza. Inka ziraryamye zashitse mbere ziraryamye zirabyagiye. N'izindi ziracari inyuma. N'izindi ziri inyuma ko zirakorana ibyatsi ni byinshi. Abo bakongoro utwo tugara. Twahawe amafaranga kuvuga ngo bene wabo bashire. Barigoye. Gisege tudagira ngo azagagenera umunyaminembwe yiwe dorone. Ariko Imana kubera kuko ari nkuru kandi ifite amadorone arutagisegeti. Ayayo yarayakubise. Yayangaje. Turi mu mudendezo tumerewe neza. Naho kongoro hariya ngo ni chef de cabine ni cabine nyine. Yananiwe kurwana kubaba ariko wahaya rwanaho ni uzo wa mubamba. Ese uwo kongoro w'amatayo naruse matayo ari kongoro. Yagiraga abana biyo babiri umwe ngo niyo heri kizeze. Nundi ngo ni murindanye simbizi niba uwo ngo kongoro komoka murabo. Niba komoka murabo yaravumwe. Base bari imfura ariko iwabaye ikivume. Agenda amenye ko ari ikivume araciwe abanyamurenge. Ariko yohindukira umunyamurenge agira imbabazi. Murabavyeyi. Turabavyeyi bazagaruka. Ngo nuwo muniga ntameze ubungu bari ari agereye he. Ndabizi noneho. Muzamushakishe muzamubwira atahe. Atahe? Ataha zaza sanga abandi. N'abakiri hanze mutahe igihugu Imana yakiduhaye. Ni icyacu. N'icyo umurage wacu. Muhumure mutahe. Muze twubaka igihugu kuko Imana yakiduhaye. Yego. Murakoze. Murakoze cyane Soko. Wo kwibutsa abantu amazina yawe nanone? Amazina yanje nitwa Mubinja Sedekiya. Ukurikiye inka. Mvuye mu Rudabagiza. Mu Rudabagiza. Ariko turakandagira ku itongo neza. Watangiye gukandagira mu nkengero. Nakandagiye mu nkengero ariko itongo ndarigeramo. Ndagiye uje kuvugira ibirondi imbere y'inzu yawe. Tugende twaje ni none. Ndashika uyu munsi. Sawa Soko. Uraho umwana nazo ureba izo nka. Zisa niwa. Soko runi bineza neza ye. Nimurebe uyu musaza Soko. Ahantu kuntu wazamuka kandi nkabona wagize imbaraga nyinshi zo kugenda. Kurumva gute izi mbaraga niki cyaziteye Soko? Nico cyaguteye imbaraga. Kuba usubiye muhira gusa kandi inzu nubwo bazikunda ariko kuvuga ngo usubiye mu itongo nico cyaguteye imbaraga. Biranejeje. Ese uko ufite imyaka nk'ingahe Soko? Imyaka 81. 81.
ese sokuru uko ndabona ufite ako gapangu ufite gasobanurira abantu uhagaze ubabwira impamvu zako muza mukaja ni umuhoro kuva kera kuri basogokuru n'abasogokuruza bagendanaga bakawuragirana bagatemamo imirima bakubakamo ingo bagatemamo ijambo ryo gushoramo ibyambu uko kaza gatema n'ibyambu gatema ijambu n'imizi ugenda ukuraho imizi kugira ngo kagasitara iyi niyo mpamvu y'uyu muhoro n'intwaro kimwe n'izindi uko umuntu yogwana urugamba afite ako kantu bigakunda cyane barayirwanishaga bigakunda aho ni sawa none ugeza aho kuza witwaza inkoni zibiri soko ni integenke nishimba ibibando bibiri kubera kunanirwa ariko noneho ko kurakandagira wagera nk'ukiterera ukamusimba ukiruka n'ibyishimo nizo mbaraga wageze kugira ngo ndebe ko ushikanye aho hantu wari umaze igihe kingana iki warahunze soko nari maze amezi ane ukarashyamo nk'amayinga abiri nimukomeze mwihangana ariko Imana yabasubije Imana yadushubije akurateka agakaho Imana ni inyemba nta gakaho ufite ngo ushikuteke ndagafite nanakazanye mugabo wakazanye uragafite mu ikoti aho ni sawa aha turi Gakenke aho bakunze kwita Beteli kwa Bageke mu itongo ryo kwa Macunda mbese mu irango rya Macunda ahangaha niho hari hatuye abarundi bari barananiranye mbese kugira ngo bave muri kano karere ariko uyu munsi bahavuye ariko hari ababyeyi batasinziriye iri joro bari kubatekereza ko gutaha kuriho bumva kuko batagomba gusinzira babyuka baza muri runo rukerera rw'uyu munsi bageze ku itongo ubu turi kumwe n'umubyeyi wacu tuguhaye mwaramutse kandi tuguha na pole ku bintu byagiye byangirika iwanyu cyangwa se hano mu karere iwawe tuguhaye n'ikaze mu kiganiro cyacu kugira ngo tubwire uko byifashe muri kano karere kanyu n'ikaze jewe amazina yanje nitwa Nyamariza Chantale iwacu ni hani Beteli kwa Bageke mwirango aduyi yari rimwe yari yanze kwivamwo turishimye cyane kubona kuko Imana yadukuriyemo iki kintu cyari ikintu gikomeye kandi cyari ikintu gitangaje ariko kuba Imana yadufatiye umukingi munini yaduyi kava muri irango ryacu rya Bageke twareka kwishima kandi twareka kuvuga ibyishimo zuko Imana yatwaguriye iki kintu kikava ahangaha none rero uyu munsi ni umunsi w'icumweru twasenze twaje kureba mu matongo ukuntu aduyi yatugiriye aduyi yarangirije imyango yarakunduye amazu ariko ibikanka navyo twobibamwo kuba tutakiya twumva urusaku rw'amasasu n'amadrone yo kurasa amazu yarahiye ibintu byose byarangiritse nta mihana ikigira inzu zose zarakundutse mbese ntacyo twabona twavuga ayo tuvuga yose ni ugushima Imana kuko iyaduyi yagiye kandi ikindi congeyo ndore turi imbere y'inka ntizakandagiraga ahangaha ku matongo yacu ariko inka bazizanye mu matongo hari ubwatsi nubwo nyine imyaka yarashize kubera iyaduyi yari yaranze kuvana ariko nukuri Imana yakoze umurimo ikadukuriraho kino kintu titwareka kwishima kandi titwareka kunezerwa kuziza Imana yadukoreye uyu munsi uyu mugoroba n'umwana ndango wavutse none yamenye ibyiza by'Imana yakoze abantu bose baje kwizihiza uyu munsi baje kureba ukuntu aduyi yari yaragize yari yarinangiye kuza ahangaha ariko hamwe n'Imana n'ukuboko kwayo n'amasengesho y'Imana kandi namwe mutuye yepfo mwoza tukizihiza uyu munsi kuko Imana yatweguriye ikatwagurira igihugu cyacu tugasaba kandi muri gakondo ntabwo twareka kwishimira kuko Imana yadukoreye ibyiza yadukoreye ibyiza byinshi ntitwareka kuyishima kandi ntitwareka kunezerwa nubwo hari imibabaro hari aba twatakaje ariko nyine umuntu yagiye agenda ku mwanya wiwe kuko intambara iziza ntizireka gushukana abitambukana Imana yageneye kutambutsa ariko twebwe tugihari tuguhumeka umwuka w'abazima nukuri ntitwareka kuvuga ngo tuvuge ibitangaza Imana yakoze murakoze cyane Imana ibaheze umugisha yego uyu musaza sokuru mubinja umubyeyi wabonye kuko hatagomba kurara umusaza w'amateka yabonye kuko adasura kurara mu buhunzi uyu munsi ngo yaraje ubucuruzi rwitwa Gakenke aratashiwe mu Rudabagiza yavuze ngo tiyoreka kuja kureba aho abana
batumwe n'Imana ibafashije ubwayo ati tiyoreka kuja kureba aho ibohoje ngo yaratashe kabisa ari karaja bukuruzi ni ikiraro kigoye ariko nubwo kigoye aracihanganira yavuze ngo tiyovogera agomba kuja bukururuzi uyu munsi wa none agataha ati takwihangana ngo wasubira arare umunsi wo gutaha n'uyu araja busuruzi murabona n'umusaza umaze gukura witwaza inkoni zibiri ku kiraro akajabuka arajabutse neza umusaza murabyiboneye kuntu aja busuruzi yego uringo nigo ruzi rwa Gakenke rero ahitwa uruzi ruri hagati y'ahitwa mu Wakamati Gakenke aho bakunze kwita ku Murambi n'irango ryo kwa Macunda uturutse mu Rudabagizi nigo ruzi rubagabuye rwitwa Gakenke murakoze cyane umusaza ageze mu muhana atangiye gusuzuma umuhana uko byifashe amazu umwe yagiye yangirika nayo ngayo aha niho kwa Bageke twarenze aha n'umuhana utangira n'inzu itangira yego murebe igihugu kuntu cyari cyarabaye ni murebe ibyatsi n'indari iri kuri uno musozi ko turashinga wa musozi wo kwa Bageke ko murarangiza mwirango hejuru niko bimeze nimubyirebere namwe ibyatsi indare yarabaye inzira zirasiba ni ukugenda musibura kabisa ibyatsi ho ndetse ubirebye ntibiranuma n'ukuri yego kandi ari mu kwa karindwi hirya irango neza aho hejuru mu itopo ryo hejuru niho abarundi bari bakambise ariko rero indake nyirizina zo kwa Bageke irango ryo kwa Bageke ngiri twarigezemo ni murebe rero uko byifashe indake ni nyinshi muri no rango uko uyu musozi uhagenda wose ni indake ziwurimo murabona uko byifashe ahangaha hose no kuvuga ko imyobo ari myinshi ariko Imana yakoze ibyayo abantu bataje zari nyinshi ariko ntibyatumye amazi atahava kuvuga ko bahavuye yego nimubirebe namwe uko byifashe urabona amazu basenyeje inzu ngizi zarasenyejwe izi ni inzu zari zubatse aha ariko zarasenyejwe iyi ni inzu y'umusaza bita Bageke iyi ni inzu yiwe yarasenyutse barayitwitse urabona uko yabaye yarasenyaguritse yose ari imyango yarashize amadirisha ni ukuvuga ko ari ugutangira kubaka ubutangabusha ko niko bimeze ni ukuvuga ko ibintu byaraharabishijwe cyane ino ariko umwanzi yahavuye urabona amazu menshi yarasenyutse aha ni kwa Bageke kabisa inzu yiwe ni iyi ngiyi urabona igikoni cyose cyarashize urabona amanjanja ari hasi barasenyeje kiriya ni igisenge kiri hasi hari hakaba amashini yagasoneraho nayo barayibomaguye barayimara mujirebere namwe uko byifashe gusa abungeri bo bakomeje kuragira kuko babonye ubwatsi bwinshi burenze yego uko niko byifashe suko ubona umupango utoye aya ni amanjanja y'abaturage basenyeje aha gusa ni hano ku irango ryo kwa Bageke so kuko urabona aho inyuma yawe ibyumba bigiye bihaba ibyumba bisa n'amataje yo muri Kenya abo bandi nuko Imana yakinze irango bararyimbye bararihesa mwabyirebera namwe amahanga muze murebe uko twabonye mu Minembwe igitangaza cyabaye imisozi yose barayimbye bayihinduye ubutayu ndabona noneho hari amaparazunu
hano nimba rero bagaza batekera imboga zaraye zimenetse bagiye batariye bareke bajane inzara dore imboga zaramenetse ibishimbo byose amaplastike baramenaguye ni ngaho hano hariho hari abakomanda hari mu bakomanda babona ziriya nzu zubatse zirimo n'amaparazuno ariko Imana irahabakuye ni ukuri umusozi wose wari washize umusozi warashize ni ukuvuga ngo uyu musozi wonyine wari uriho amakata atatu ntara mu bigori kuri arahari cyakora ni ibigori ni ibisakasakaga basize takundi no kwihangana komeze mwihangane ta mvura idahita amazu yarasambuwe yose yubaka indake Akwi ni imyobo noneho regisi yari yarashize cyo ni icumba yarabamo icumba bari babamo dore amadirisha y'imyobo batuka kw'inzoka Imana ni igitangaza ni ukuri rero aya ni amazu bagiye basenya imyango andi basenya amadirisha andi bariko basenya bakisa hasi ariko rero Imana ntakwitaha igira igikuru ni ugutaha amazu azubakwa yego muhana wo mu Rudabagiza nguyu muhana wo mu Rudabagiza kabisa warakundutse warashize ubonye amazu ukuntu akundutse y'abaturage nguyu muhana wose nguwo yepfo aho ni mu muhana hangi igikanisa niko byifashe mubyirebere umuhana wa Rudabagiza nguyu muhana kabisa wari utuyemo abarundi ariko kububi ubu Imana yagize neza yitambuye abantu batashe kabisa aha ni muhana neza wo mu Rudabagiza hitwa Mahindigiri aho kabisa naho uyu ni umuhana wa Rudabagiza umuhana wari wubatse neza umuntu agize ibate karasanga inzu ikiri nzima ariko amazu menshi yarasenyutse andi yaratwitswe andi bakunduye imyango ko niko byifashe aka ni akarere ka Rudabagiza ahitwa Igakenge nimwirebera umuhana abantu abifuza gutaha igihugu cabohotse igihugu cabonetse abantu botaha yego nimubyirebere mwenyine ibintu byose amakayi barashanyuye kila kitu nimubyirebere kabisa rero neza hano harya ku ikanisa ngaha ku ikanisa rya Rudabagiza kabisa Imana ikoze imirimo abantu baratashe harasa n'ahari hamaze kuba icicaro cabo ariko Imana ntakwitaha bikoze ni ukuri yabikoze abantu bishimye
kuko mubibona rero abana bishimiye intsinzi yagaragaye igakenke. Aha ni mu Rudabagiza turi aha, abana bari bavuye gushaka ibiryo bageze mu mirima, ubu duhuriye ku musozi. Murabona kuko ari byiza iyi mbyino yabo, ati mu bibazo wabaye Imana, nimubyirebere namwe uko bimeze. Murabona ko mu Minembwe, aha mu Minembwe iwacu igakenke ahitwa mu Rudabagiza, iyo misozi yatashe mu Imana, intsinzi yatashe iwacu. Murabibona imbyino kuko ari sawa. Iyi rero nimukomeze mubyirebere namwe. Ko mutaha museka mwerekana ibyishimo byanyu. Dufite ibyishimo byinshi mu mitima n'imisozi yacu kirabibona. Waje kumurasira dutorera mwana we. Turishimye cyane mwana we, tuzadukorera Imana bose turabatangarije ko Imana yadukorera ibitangaza muri Minembwe. Yemwe bari kure yijwi ry'ihumure, mwirebera amaboko y'Imana akomeye. Yego ntabwo tuzahemukira amaraso y'abagabo bacu ngo tuve muri Minembwe. Twebwe dufite ibyishimo byinshi. Umuhinzi yarasabwa nubwo benshi muri twe bapfuye, abandi bakabura ababo. Twebwe tuvuye mu mirima yagiye kureba imirima yacu y'ibijumba abarundi bamaze, ariko kubera ko atari ba nyiri butaka bari ko bakura ko barabiba, basanze nk'ibijumba biruta ibyo kurya biruzuye byinshi cyane. Iminsi myinshi habe n'ubwo bwashira tuzajya igitaka cyo mu Rudabagiza. Kuko igitaka baragisize kwera, badusigaye ubutaka kandi nibwo tuba duharanye. Kuba dukurikirana buri munsi, ubu turi gakenke ahitwa mu Rudabagiza mu marango meza. Ni nyuma y'amezi kari 5 ashize abantu bakitakiba muri uwo muhana, ariko kuri uyu munsi no kuvuga ko Imana yatabaye muri ako karere. No kuvuga ngo Imana yatashe mu misozi miremire y'Igakenke, ahari hamaze iminsi hatuye abarundi n'abazarendo, FRDC n'interahamwe. Abo bose bari baraje kugira ngo basenye iyi mihana cyangwa se bamareho abaturage. Rero ubu turi kumwe n'abamaze kugera mu muhana tayari, ubu bavuye gushaka ibyo kujya. Ibo bavuze ko badasubira gusubira mu buhunzi, ni ukuvuga ngo none uyu munsi bararara iwabo. Rero bamwe muri bo tugize ngo tuze kuganira nabo, reka baze kutubwira amazina yabo ndetse n'igitumye baba kuri ino misozi. Rero tuguhaye ikaze. Urakoze cyane mu munsi wacu, je banyitanya nteguse Claudine. Umuturage bahagaze ku misozi ya Rudabagiza, naje kureba iwacu n'ibyishimo byinshi, murambura nuko meze, ndanezerewe cyane. Imureba isura mfite kuko mvuye gushaka ibiryo, nabonye ko ndasubira mu buhunzi, mpita nza mu rugo inja gushaka ibyo kujya mu bihuru ko niyo mvuye, kugira ngo sinsubire mu buhunzi mfite nkumi wacu. Twanezerewe cyane byihagije, umuntu wese karabibona n'amaso, umuntu wese karabikozaho imitwe y'intoki. Twanezerewe ko nadutashe iwacu. Ibi bintu byatunejeje, twabuze uko tuvuga, umuntu karahura n'uwabo mugama museka gusa.
nta kindi kintu dukora ni uguseka kubera yuko iwacu habohowe hari haraje abarundi intera hamwe abazarendo FARDC baza gusenya ino mihana yacu ariko kuri umunsi wa none Imana yigaragaje yitamuruye bavuye mu ino mihana yacu twatasha ubunyiro turi mu muhana witwa Rudabagiza niho turi M23 MRDP twabishimiye cyane mwakoze akazi Imana ibaho umugisha izo muze mukora cyane insinzi uyu munsi wa none twayitahanye uyu munsi wa kwiyinga ku minsi 5 y'ukwezi kwa karindwi twishimye cyane birenze mwebwe muri yo kure muri kutwumva ntabwo ari amakuru ngo nenda ni montage ndicaye ku musozi wa Rudabagiza niho nicaye ahantu uzatwita ku Gashigo abahazi murahita muhamenya niho nicaye na makuru y'impamuka indakoraho nkikora kuzatuze mu Rudabagiza mwega bari kure nimuze mwirebera amaboko y'Imana akomeye kandi atangaje murakoze turi kumwe nanone n'umubyeyi nawe wenda hari ico yifuza kugira ngo avuge naje ndi mu Rudabagiza twaje kureba itangazo by'Imana byabaye aha muri Rudabagiza uyu munsi wa none turanezerewe cyane turishimye twabanyuze tukabivuga ni ukuri namwe muhamwe gutegera twanezerewe cyane ibyishimo byacu ko biratemba ku misozi ibyatsi ntango byabibonye ibyishimo dufite kuri uno munsi wa none twari duteye turi impunzi turi kuri muriza hafi amezi 5 karasha gushira tudaseka tutavuga tutamwa n'amazi yo mu buhunzi ngo turyohere ariko kuri uno munsi wa none namwe amazi yo mu Rudabagiza kuri uno munsi wa none nakwenya Rujumba yo mu Rudabagiza ni mu murima wanje waruri ahantu bita ku Gashigo kinejeje kandi ndi kumwe na chef wo mu Rudabagiza bita Habineza Nyamisati ukunda ahangaha turi kumwe nawe tuvuye kureba imirima twasanze barayikuwe sinzi uko no vuga ko ndumva kubera umunezero ko ndumva ikiniga kiri ku mutima ariko ni umunezero zo mubona byose nuko nsa ni umunezero ubitera ubundi turishimye cyane nshimiye twigwaneho nshimiye MRDP ibyo wadukoreye intare za Sarambwe amadubu murakabyara murakagira inka murakagira Imana murakagenda munezerewe namwe ku misozi aho muhamuca hose ni ukuri turabashimiye muragahora ku ngoma ba data kwiza amahanga yanyu yose ubutumwa abana banyu bazabona ibi byiza abo mwasize bose abarepfo mu Rwanda za Buganda ni ukuri muzaze kwirebera ni ibidasanzwe hano mu Minembwe barinze inyobo yageze kirinjira mwa shefu Nyamisati hano ikindi cyanteye agahinda n'umubabaro nageze kwa tayari wacu hariya wadusoneraga amahuza amagostime y'abarevera bacu sanga yarangiritse ngo niwe bageke kabiri sanga yarangiritse ndavuga ngo isuku aba n'abarundi ibiti by'amakaratusi za kijambere byari bihateye baratemye batabishije indake zabo nta nshusho kwa bageke hafite ariwe pasiteri kuri uno munsi wa none bagiye inzu basize babomaguye imyango kuri uno munsi wa none sinzi uko pasiteri bageke we ubona hatahira mutwumva tubatakira tuvuga murakabyara muzagira icyo mutumarira muzagira icyo mutugezaho abakuru ba MRDP abakuru batwigwaneho murakabyara muzadutera iteka mutwunganire muragahoraho turagahora tubakubitaho ibitugu turagahora tubakubitaho imitwe kandi ndabizi yuko tuzahurana namwe tuzagiranaho mugeze hose inziko iwacu ni Bubembe inziko idubu rizahakandagira bigashinga ikirenge muri baraka mu mezi ya nanone chef ugira ico tubwira kuri uno munsi udasanzwe kubona ugeze iwawe mu rugo mu karere kawe wari uyoboye turabashimiye banyamakuru kuduheza ijambo turi ni ku misozi y'iwacu ni mu karere kanje aho nari nyuye chef Davini waho ibi ngibi bisanzwe mbere na mbere no gushima Imana yabikoze kuba turahangaha je ku bwanje sinari nzi ko ibintu bizokunda ko umuntu azongera kugera muri misozi ariko kubw'Imana yacu iri mu ijuru ifatikanije na MRDP natwe Rwanda MRDP
tukaba tubishimiye Imana yabikoze. Uyu munsi wa none ndakuru umusozi, uyu ni umusozi urengera mu muhana wanje. Abakobwa turi kumwe bari bavuye mu byo kurya nijoro abaherekeje ngo nshike mu murima nsanga ibyo kurya byabo byarariwe n'ingabo z'u Burundi n'ingabo za FARDC n'ingabo za Bazalendo bafatikanije bose na FDLR. Ni kuvuga ngo abo bose nibo bangirije imirima y'abaturage biwanje barayigira shira kugeza kuri uyu munsi wa none. Utwo bari bazanye n'utwo batoratoye ahagiye hasigwa n'izo ngabo z'u Burundi. Kuri ubwo rero tukaba dushimiye abadukurikira kuri no video mutwumva. Turahangaha kuri iyi misozi, amazu twasanze amazu yarasenyutse, imyango barayikuye, amanjaje amwe barayatwaye, bari bakwishije amaka yabo. Kuri ubwo rero tukaba dushimiye ingabo zatwigwaneho, ingabo za MRDP ifatikanije na M23. Iki kintu mwadukoreye mu buzima bwacu ntituzakibaga. Haba n'abana bacu aho twabasize tubabwira ko tuje kuri iyi misozi, basigaye bishima ko ndabona ko bamwe batinjiye n'abinjiye abinjiye nanone biriwe baserebura aho binjiriye. Kuri ubwo rero iyi misozi turiho tudafite kuyivaho. Aha ni iwacu, ntabwo ari kwa Neva agume ibi Burundi, natwe tugume iwacu. Ahangaha tuzahaguma kuzogeza igihe Yesu azuza akahadusanga. Iyi misozi kera inka zimwe zahashitse ko zirayirisha, zirishimye cyane, zimwe zabyagiye, izindi zivuye gushoka sinakubwira, n'ibyishimo bidasanzwe mu buzima. Kuri ubwo tukaba tubashimiye abadukurikirana. Nanone mahoro ahiri mutwumva mudukurikira, amazu yarasenyutse ku bwinshi n'imyaka yarariwe ku bwinshi. Ni ukuvuga ngo imyaka isigaye ni yari hagati ya M23 anatwigwaneho n'abarundi. Iyo niyo myaka yasigaye, naho indi yo hirya yariyobowe n'abarundi. Iyo myaka yarashize nta kintu cyasigaye. Ubwo rero abadukurikira kuba mutubona hano dukeya tuzamukanye kuri uyu musozi tujana mu muhana, ndabona ko ari two twasigaye muri iyo myaka ahasigaye. Murakoze muraganira.